Presidente Tribunal Recurso Afonso Carmona relata a atividade geral Tribunal União do Presidente República José Ramos Horta. Banhira Ramata Hassorumalu, Presidente Tribunal Recurso Afonso Carmona, ba jornalista, iha Palácio Presidencial Nicolau Lobato, bai Rupite, Quintanedehan, mai Hassor Presidente República, hodi relata atividade geral Tribunal Nian. How Ohim Lorai, how Marco Presidente atau informasi kesan geral tribunal taba tinafo tauda tengki informa situação serne ba identidade do presidente atau hamolne atau fatene kana ba situação geral tribunal agora tahawan serviço harusmente vai ser laudia. Afonso Carmona dihan zui sirah hamutuk naing tol nulu resin ruamak atau konkore. No husi número ne naing tolu idadi sedauk to tinan sanulu. Tamane aumenta ho estagiado naing sanulu resin rua. Emerenciana Pinto, STL News.